संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हरमोनीस तुका करिता ना तरी अनातूनय म्हाका हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हरमोनीस तुका करिता ना तरी अनातूनय म्हाका आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखलां नांव तुजें लिखलां हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हरमोनीस तुका करिता ना तरी अनातूनय म्हाका सांडीत गी एक आवय नेणट्या बाळाक आपल्या आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना हांव सांडी सोना सांडीत गी एक आवय नेणट्या बाळाक आपल्या आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना हांव सांडी सोना हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हरमोनीस तुका करिता ना तरी अनातूनय म्हाका
कष्टांच्या
कष्टांच्या पाशवामारी येशूच्या कठीण 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 कष्टांच्या पाशवामारी आणि आज मरण पावल्या एक आपण मात्र बुजवणला बोलले कधी दुखी असले ते त्यांची गंध विसरून देण्याची त्यांना पाहून कमी आपण मागे ससनाच्या बापा अमृका बिडयता तुझ्या ती मगाच्या पुताची आमच्या सुम्याने सोडून धरा जिसू ख्रिस्ताची कोणाने रगात मानिले पण आमच्या कष्टांच्या परिपूर्णच्या कठीण कष्टांच्या पशवावरी कष्टांच्या पशवावरी कठीण 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 कष्टांच्या पशवावरी कष्टांच्या पशवावरी Ani nira
Sementara Dewa sekedar Bapa selain bicara sekarang Yesus Kristus terjadi sebentar dasarnya jauh dari Yesus angkat berita semula masa sekedar tadi sesuai tentang Tuhan akan kita kenal Dia sisa medan tujuan serta serta berada pada tujuan besar tidak menjadi medan jimat kita Semantang ko'y dagman, katay ko'y sabit, pagkakasalikat, pagkakasalik sani, kulit John Paul, sa sanajin baby. Amen. Bapa serginca, तुझे नाम पवित्र जाओ, तुझे राजी हूँ, तुझे बेशी सरगाज पदशी सोम सरांत जाओ. Ang solis portograsa sa ugani, aniyang Diyos kayang sitaw, siya siya kamugos, aniyang katarik mo dilaka, pagwag ng layang kanawan. Man mereka berbeli, sini tuझे संगता स्त्रियां मित्र तुम सदैव मन सदैव for तुझे कुछ changes. Bagaimana ibu yang awas semua yang mau yang tinggal kata dalam sebenarnya. Naman mereka berbeli, sini तुझे संगता स्त्रियां मित्र तुम सदैव मन सदैव for तुझे कुछ changes. Bagaimana ibu yang awas semua yang mau yang tinggal kata dalam Naman mereka berbeli, sini तुझे संगता स्त्रियां मित्र तुम सदैव मन सदैव for तुझे कुछ changes. Bagaimana ibu yang awas semua yang mau yang tinggal kata dalam Bapa dan Putra dan Putri Sesarin sesatan sedang sempurna. Amin. इसके मिस्टेक पहिला मिस्टेक आनंदाचे मिस्टेक पहिला मिस्टेक सुमिंचे जीवन जता आमच्या बापा संच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राजन कायम तुझे विशेष सरकार जता तसे संसार Amsul disperso graça santa bene nemiante speriam ucidam scienci varca mugos aniam catare corondina capo nuai neam carnival. प्रिय पुत्रेन बदले समजी समता सियामिता सुसदेव आणि सदैव पॉल जागसीचे Prieti Maria Vaci Maria Mokopia Gati Vinadikara Tanem Shamatan Sabiri Amen. मन प्रिय पुत्रेन बदले समजी समता सियामिता सुसदेव आणि सदैव पॉल जागसीचे Prieti Maria Vaci Maria Mokopia Gati Vinadikara Tanem Shamatan Sabiri Amen. मन प्रिय पुत्रेन बदले समजी समता सियामिता सुसदेव आणि सदैव पॉल जागसीचे Prieti Maria Vaci Maria Mokopia Gati Vinadikara Tanem Shamatan Sabiri Amen. मन प्रिय पुत्रेन बदले समजी समता सियामिता सुसदेव आणि सदैव पॉल जागसीचे Prieti Maria Vaci Maria Mokopia Gati Vinadikara Tanem Shamatan Sabiri Amen. मन प्रिय पुत्रेन बदले समजी समता सियामिता सुसदेव आणि सदैव पॉल जागसीचे Prieti Maria Vaci Maria Mokopia Gati Vinadikara Tanem Shamatan Sabiri Amen. मन प्रिय पुत्रेन बदले समजी समता सियामिता सुसदेव आणि सदैव पॉल जागसीचे Prieti Maria Vaci Maria Mokopia Gati Vinadikara Tanem Shamatan Sabiri Amen. मन प्रिय पुत्रेन बदले समजी समता सियामिता सुसदेव आणि सदैव पॉल जागसीचे Prieti Maria Vaci Maria Mokopia Gati Vinadikara Tanem Shamatan Sabiri Amen. मन प्रिय पुत्रेन बदले समजी समता सियामिता सुसदेव आणि सदैव पॉल जागसीचे Prieti Maria Vaci Maria Mokopia Gati Vinadikara Tanem Shamatan Sabiri Amen. मन प्रिय पुत्रेन बदले समजी समता सियामिता सुसदेव आणि सदैव पॉल जागसीचे Prieti Maria Vaci Maria Mokopia Gati Vinadikara Tanem Shamatan Sabiri Amen. मन प्रिय पुत्रेन बदले समजी समता सियामिता सुसदेव आणि सदैव पॉल जागसीचे Prieti Maria Vaci Maria Mokopia Gati Vinadikara Tanem Shamatan Sabiri Amen. महिमा बापा गणपता आणि भूमिता Sesarin sesatan sedang sempurna. Amin. ये मुझे Moja Jesu, amci patam kamoshi, yem koracha ujante, amganivat, somesanya, serkanto
करता आमचं दिसपडतो ग्रासाचो कानी आणि आमची चुकलेल्या मुक्षिता उदशांचे पातका मुगोस आणि आमकां ताळणे पडूं देनाका पूण वायटांतले आमकां निवार Niente morire davanti Maria Monte agati benaticare tale ucciamana cevriame Niente morire davanti Maria Monte agati benaticare tale ucciamana cevriame Niente morire davanti Maria Monte agati benaticare tale ucciamana cevriame Niente morire davanti Maria Monte agati benaticare tale ucciamana cevriame Niente morire davanti Maria Monte agati benaticare tale ucciamana cevriame Niente morire davanti Maria Monte agati benaticare tale ucciamana cevriame Niente morire davanti Maria Monte agati benaticare tale ucciamana cevriame Niente morire davanti Maria Monte agati benaticare tale ucciamana cevriame Niente morire davanti Maria Monte agati benaticare tale ucciamana cevriame Niente morire davanti Maria Monte agati benaticare tale ucciamana cevriame Santa Santa Salvatame Moja Jesu Amchi Bata Amka Moshe Yen Kora Chaujale Eva Some Satya Sarkan Tujhe Kapurtiche Adhikas Asuryam Sargarun Pan Sasna Sobhishev Sarve Sporati Kalabai Ani Nirankar Prakas Tiche Pankai Sasna Sobhishev Sarve Sporati Kalabai Ani Nirankar Prakas Tiche Pangai Sasna Sobhishev Sarve Sporati Kalabai Ani Nirankar Prakas Tiche Pangai तिसरं दिसतंय बुद्ध मौकामध्ये आणि अपस्तलांचे देवता आमच्या बापासाठी शाळेत नागपूरचा राजन करी तुझी खुशी सगळ्यात जगात तुझी संसाराचा आमचं दिसपडतो ग्रासाचो कानी आणि आमची चुकलेल्या मुक्षिता जशे आमची पातका मुगोस आणि आमकां ताळणे पडूं देनाका पूण वायटांतले आमकां निवार Niente morire davanti Maria Monte agati benaticare tale ucciamana cevriame Niente morire davanti Maria Monte agati benaticare tale ucciamana cevriame Niente morire davanti Maria Monte agati benaticare tale ucciamana cevriame Niente morire davanti Maria Monte agati benaticare tale ucciamana cevriame Niente morire davanti Maria Monte agati benaticare tale ucciamana cevriame
Ask
Dolo mati
आमच्या सगळ्या संसाराची कापड कर. ये भगवंता देवा, ये भगवंता बडवंता, ये भगवंता आम्हाला आमच्या सगळ्या संसाराची कापड कर. ये भगवंता देवा, ये भगवंता बडवंता, ये भगवंता आम्हाला आमच्या सगळ्या संसाराची कापड कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बडवंता, हे भगवंता आम्हाला आमच्या सगळ्या संसाराची कापड कर. आमच्या बदकांच्या सगळ्या संसाराच्या बदकांच्या परिपणापासून आमच्या सगळ्या संसाराची कापड कर. 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 हे भगवंता देवा, हे भगवंता बडवंता, हे भगवंता आम्हाला आमच्या सगळ्या संसाराची कापड कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बडवंता, हे भगवंता आम्हाला आमच्या सगळ्या संसाराची कापड कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बडवंता, हे भगवंता आम्हाला आमच्या सगळ्या संसाराची कापड कर. आमच्या बदकांच्या सगळ्या संसाराच्या बदकांच्या परिपणापासून आमच्या सगळ्या संसाराची कापड कर. 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 हे भगवंता बडवंता, हे भगवंता आम्हाला आमच्या सगळ्या संसाराची कापड कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बडवंता, हे भगवंता आम्हाला आमच्या सगळ्या संसाराची कापड कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बडवंता, हे भगवंता आम्हाला आमच्या सगळ्या संसाराची कापड कर. आमच्या बदकांच्या सगळ्या संसाराच्या बदकांच्या परिपणापासून आमच्या सगळ्या संसाराची कापड कर. 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 हे भगवंता बडवंता, हे भगवंता आम्हाला आमच्या सगळ्या संसाराची कापड कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बडवंता, हे
भगवंता मनवारा आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापड कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता ये
ससनाच्या बाप्पा आम तुका आवडीता तुझ्या ती मोगाच्या पुत्राची आमच्या सुमी आणि सडंद राजे जो क्रिस्ताची कुडा लगत आत्मानी देव पण आमच्या बद्दलच्या आणि सगळ्या संसाराच्या बद्दलच्या बारीकपणापासून तुझ्या कठीण कष्टांच्या पशवा मारिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची तुझ्या कठीण कष्टांच्या पशवा मारिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापूट कर तुझ्या कठीण कष्टांच्या पशवा मारिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापूट कर तुझ्या कठीण कष्टांच्या पशवा मारिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापूट कर तुझ्या कठीण कष्टांच्या पशवा मारिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापूट कर तुझ्या कठीण कष्टांच्या पशवा मारिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापूट कर तुझ्या कठीण कष्टांच्या पशवा मारिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापूट कर तुझ्या कठीण कष्टांच्या पशवा मारिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापूट कर तुझ्या कठीण कष्टांच्या पशवा मारिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापूट तुझ्या कर कठीण कष्टांच्या पशवा मारिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापूट कर हे भगवंता देवा भगवंता हे भगवंता हमारा आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापूट कर हे भगवंता देवा हे भगवंता हे भगवंता हमारा आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापूट कर हे भगवंता देवा भगवंता हे भगवंता हमारा आमच्या सगळ्या संसाराची कापूट कर ससनाच्या बाप्पा उत्तर देतो तुझ्या पुत्राची आमच्या समुद्राची क्रिस्ताची कुड आणि रगत आत्मानी देव पण आमच्या बद्दलच्या सगळ्या संसाराच्या बारीकपणापासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापूट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापूट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापूट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापूट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापूट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापूट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापूट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापूट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापूट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापूट कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता हमारा आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापूट कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता हमारा आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापूट कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता हमारा आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापूट कर ससनाच्या बाप्पा तुका आवडीता तुझ्या ती मोगाच्या पुत्राची आमच्या सुमी आणि सडंद राजे जो क्रिस्ताची कुड आणि रगत आत्मानी देव पण आमच्या बद्दलच्या आणि सगळ्या संसाराच्या बद्दलच्या बारीकपणापासून तुझ्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापूट कर तुझ्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापूट कर तुझ्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापूट कर तुझ्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापूट कर तुझ्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापूट कर तुझ्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापूट कर तुझ्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापूट कर तुझ्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापूट कर तुझ्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापूट कर तुझ्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापूट कर ये भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता हमारा आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापूट कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता हमारा आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापूट कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता हमारा आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापूट कर Dito lo ricevo
सर्वेस्पोर तुमचे सोय असो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आणि ससनाच्या देवा, आम्ही तुका सरपडून प्रार्थिता. तुझ्या साकरनी लिना डिक्रूज असो आत्मो ह्या संवसारांतलो तुझे ससीन येवंक तुवें फरमायलें. तिका उजवाड असो आनी शांती समाधानाचो जागो फावो कर. मरणाची दारां ती सुरक्षीत वसो उतरोन वसो आनी भक्तांच्या निवासांत आनी अब्रामाक आनी ताच्या संततेक बसयलेल्या भागी प्रकाशांत ती आसो. तिच्या आत्म्याक कसलेंच नश्ट जायना जावन बगार व्हरतो तो पुनः जिवंतपण असो आनी इनाम दिवचो दीस उदेताना तिका तुज्या भक्तां बराबर पुनः जिवंत कर. तिचे अपराध आनी पथकां भोगोस ती तुजे सोवें आमार जिवीत आनी सस्ताचे राज जोडू क्रिस्त आमच्या सुम्या मरीपात. आतां आमी ह्या दुखेस्त कुटुंबा खातीर प्रत्येक जावन तिच्या घरकारा खातीर, भुरग्यां खातीर, सुने खातीर, सर्व नातरां खातीर आमी प्रत्येक तरान मागया. प्रार्थुया. काकूदरा बापा, सर बुजवणेच्या देवा, तूं सास्तीक मोगान आमची जतन करताय आनी मरणाचो काळोख जिविताच्या उजवाडान बदलताय. दुखान सुस्कारतल्या तुज्या साकरांचेर तुजी दिश्ट घाल म्हूण आमी खालतेपणी प्रार्थिता. सर्वेस्परा जावन तूं आमचो आसरो आनी बोळ आनी ह्या दुखाच्या काळोखा आनी वेळापतावन तुज्या मुखामळाच्या उजवाडाक आनी शांतीक आमकां उबार. तुज्या पुतान आमच्या सुमयान आपूण मरोन आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी पुनः जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. आमी ताचे ससीन दावोशी कर आनी ह्या विनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांतलीं सर दुखां पुसून वेतलीं. थंय आमच्या भाव भयणी कडेन आमकां एकवटाय क्रिस्त आमच्या सुम्या मरीपात. सर्वेस्पोर तुमचे सोय असो. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो लिनाबायेच्या ह्या आत्म्याचेर आनी आम्हा सुमेस्ताचेर आपलो आशिर्वाद वतो. तुझे
तुझे सुशी
पळणार तरी आसता विशेव आशेव सूर्यो तरी देवता मोजेर काळके गायन मोजे तू
Hermoso Gesù muso Trukarya pasca ananda so Sargadai jiha Kunjati sang hau maran pautolo Moja moga jangka Deus muntolo Kitna dewa kau usun mertolo Tehau mena Teriek dis Tokandit ude tolo Dewan makani milo Yetis Dew maka apoy tolo Harikla kasad di saplo Tayaran hawi kurungsan Dew maka apoy tanah Tawinisan hawinisungsan Taca deunar bastana Yekdis tokandit ude tolo Dewan maka nirmilo Yekdis Dew maka apoy tolo Yesumya di maka adar tuzo बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो मोगाच्यानो आज आमकां वरती दूख भोगता आमची बहीण 68 वर्सां ह्या संवसारांत जियेल्ली सर्वांक मोगाची तिच्या घरकाराक जॉन डिक्रुजाक तशेंच तिच्या भुरग्यांक मेल्विन लेस्ली आनी ते देवादीन ऑल्विन हांकां सगळ्या कुटुंबाक मोगाची जावन आसली आमची लिनाबाई आज आमकां अंतरल्या भलायकेन ती आसली पूण देवान तिचो उडास काडलो तरी तिणें संपूर्ण तरान जेजूच्या कुशेक काल्तिमान घालन ती आतां देवाच्या सिंहासनाच्या हुजीर आसा तर आज आमी मागया जमली सुमेस्तां देव तिची पदकां कितें तरी आसत जाल्यार आपल्या पवित्र रक्तान धुवन काडून दी तिका सस्नीक विशय तोच जेजू दिवन दी आनी तिच्या मुखांतर तिच्या कुटुंबाचेर आनी आम्हा सुमेस्तांचेर दराळ बेसावान आशिर्वादां ती मागून जोडून आमकां धाडून दी म्हणून आमी मागया आतां आमची पदकां वळखून घेवन देवा लागचें बॉक्साने आमी मागया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सद्दा मनान चिंतून तोंडात विसरून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत म्हगे वचनां सांगवार म्हळी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता
सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पदकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सर्वेस्परा तुझ्या दुतान आमकां कळयलें देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणा जाल्या ताच्या कश्ट आनी कुर्सा वरवीं जिवंतपणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल. तशेंच आमच्या भयणी लिनाक पुनर्जिवंतपणाच्या वैभवाक तूं पावय. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोव्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. पयलें वसप झेफानिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें. सियोनाच्या दुवे संतोसान बोब मार. इस्रायेला उल्हासान गितां गा. जेरुजालेमाच्या दुवे संतोस भरीत जा. सगळ्या तुज्या काळजान उल्हासीत जा. तुजेर पडलेलें फर्माण सर्वेस्परान पयस केलां. तुज्या दुस्मनांक ताणें पाटी दवडायल्यात. इस्रायेलाचो राय सर्वेस्पर तुजे मोदें आसा. तुजेर आनीक विघ्न येतलें म्हणून भिरांत धरची गरज ना. त्या दिसा जेरुसलेमा विशीं अशीं म्हणटलीं, सियोना भियेनाका, तुजे हात गळोवंक दिनाका. सर्वेस्पर तुजो देव तुजे मोदें आसा. जैत दितलो झुजारी तो. तुजे विशीं तो आनंद भरीत जातलो. आपल्या मोगान तो तुका नवी करतलो. उत्सवाच्या दिसा संतोसतात आनी उल्हासतात तशें तो संतोसतलो आनी उल्हासतलो. देवाचें उतार हें. देवाचे वडपकार. संतोष पावा, उल्हास करा. इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरोच व्हरतो. संतोष पावा, उल्हास करा. इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें
म्हजो तारोक ताका जर पातयेन म्हाका भिरांतच ना कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बळ तोच म्हज्या कीर्तनाचें मोल वय तोच म्हजो सोडवणदार संतोष पावा उल्हास करा इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें करो स्वतो सोडवणेचे जरींतले संतोषान उदक काडूंक मोकार सरा सर्वेस्परा गितां गाया ताचें नांव हरसिया सकट परजांक ताची विस्मितां कळीत करा ताचें नांव श्रेष्ठ म्हणून परगट करा संतोष पावा उल्हास करा इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें करो स्वतो संतोष पावा उल्हास करा इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें करो स्वतो सांव पावलून फिलिपिकरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भवा भयणीनो सोम्या ते सदांच तुमी संतोष पावा परत्यान हांव सांगतां संतोष पावा तुमचें बळेपण समेस्त मनशांक कळीत जावं सोम्याच्या येण्याचो काळ लागींच आसा कसलो सुखद हुस्को धरिनाकात हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा तोवळ आमचे जानवायेन आटापूंक नजो जाल्लें तें देणे देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत शाबीत राखतलें देवाचें उतर हें देवाची वडुपकार Sporaso prerakatmo mojerasa Durboyang bari kabar pergato Tade maka dharna Alleluia Alleluia सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका दिसुया तो वळ लोकांच्या जाम्यांनी जुवांव लागीं विचारले तर आमी कितें करीजे म्हूण तूं म्हणटाय ताणें तांकां जाप दिली तुमचे मोदें
कोणा लागीं 2 दोगले आसात तो कांय नातलेल्याक एक दिव आनी जेवंक खावंक जाय पुरतें आसलोय तशेंच करूं. थोडे सुंकगारी स्नान घेवंक आयले आनी तांणी ताचे लागीं विचारलें, मेस्त्री आमी कितें करीजे म्हूण तूं म्हणटाय? ताणें तांकां सांगलें, तुमकां निश्चय केल्लें प्राज सडीत वसूल करिनाकात. थोड्या शिपायांनी येवन ताचे लागीं विचारलें, आनी आमी कितें करीजे म्हूण तूं म्हणटाय? ताणें तांकां जाप दिली, कोण मनशाकी जुलूम करिनाकात, कोणाचेरय फोड फिर्याद मारिनाकात. तुमकां कितली दिसपडटी पोड मेळटा ती घेवन दादोशी जाया. लोकांचो त्रेग आतां वाडोवन येतालो आनी जुवांस कांय क्रिस्त गाय म्हूण रेखलो आपल्या मना भितर चिंतूंक पडलो. त्या पासत जुवांव सकटांक सांगी लागलो, हांव तुमकां स्नान दितां उदकान, पूण म्हजे प्राज सक्तेवंत एकलो येवचो आसा, ताच्या वनांचो बांद सोडोवंक सयत हांव योग्य न्हय. तो तुमकां पवित्रत्म्यान आनी उदकान पवित्र स्नान दितलो. आपलें सूप ताणें हातान धरलां आनी तो आपली धाणी आसूड नितळ करतलो. आपलो गोव तुप्यांनी व्हरतलो, पूण पोल पालवनांत असल्या उज्यान घालून लासतलो. असली हेर जायती शिकोवन दिवन जुवांव लोकांक सुवार्ता परगट करतलो. देवाचे उदर हे वाकडी तुका क्रिस्त. जीवन क्रिस्तते भोवमोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज पवित्र सभा गौदेते आयतार, गौदेते म्हळ्यार संतोष पावा उल्हास करा म्हणलो आयतार आचारसंहिता. आनी आमकां सोमेस्तांक संतोष पावोवंक उल्हास करूंक आमकां आपोवणें दिता. तर आज आमची भयण लिनाबाई आमचे मदें निर्जीव तरान आसतना, आमकां दूख भोगता आसतना आमी कशें आनी कित्याक संतोष पावूंक जाय. एक उदाहरण दिवचें तर, एक फावटी एका टिचरीन आपल्या क्लासींतल्या भुरग्यांक एक चित्र सोडोवंक सांगलें आनी त्या चित्राचो ड्रॉइंग असो विशय जावन आसलो, आमी कशें आनी एकल्याक उपकार म्हूण दाखोवचें, हाऊ टू शो अवर ग्रॅटिट्यूड. खंयच्या सिंबला मुखांतर तुजें उपकारी म्हूण तुजें ग्रॅटिट्यूड तूं आनी एकल्याक दाखयताय, हें तूं ड्रॉइंगा मुखांतर तूं ड्रॉ करून दाखय म्हणून सकट भुरग्यांक होमवर्क दिलें. दुसरे दिसा भुरगीं आयलीं आनी हर एकल्यान तांचें होमवर्क हाडलें. थोड्यांनी सोबीत गुलोब तांणी सोडयल्लो, थोड्यांनी डेलिया सोडयल्लें, थोड्यांनी फुलां सोडयल्लीं, थोड्यांनी रूख सोडयल्लो आनी सगळ्यांनी थँक्यू म्हणून या आय एम ग्रेटफूल टू यू म्हणून बरोवन धरलें. उपरांत आनी एकल्या भुरग्याचें विशिश्ट ड्रॉइंग ताणें हे 2 हात सोडयल्ले आनी तें भुरगें विशिश्ट सक्तेचें, डिफरंटली एबल्ड या स्पेशली एबल्ड चायल्ड, चलोवंक ताका जायनासलें तें भुरगें जावन आशिल्लें, ताणें 2 हात सोडयल्ले. उपरांत सकडांचें ड्रॉइंग पळयल्या उपरांत टिचरीन विचारलें, मोगाच्या भुरग्या हे कोणाचे हात आनी हातूंत हांव कशें तूं तुजें ग्रॅटिट्यूड दाखयताय. देखून ती म्हणाली, मॅडम हे हात जावन आसात म्हज्या मम्मीचे हात, म्हज्या मम्मीचे हात, आनी आज हांव कितें जावन आसा हे सगळें म्हज्या मम्मीच्या ह्या हाता वरवीं. वय म्हजो बापाय आसा पूण प्रत्येक जावन म्हज्या मम्मीच्या हाता द्वारे हांव आज अशें जावं पावल्या. आनी देखून आय एम ग्रेटफूल टू माय मम्मी. कित्याक म्हळ्यार म्हाका ल्हान आसतना
म्हाका जेवंक दिल्ली म्हजी मम्मी, म्हाका दूद दिल्ली म्हजी मम्मी. हांवें गलीज करतना ह्याच हातांनी तिणें सगळें नितळ करून म्हाका ताणें नितळ केल्लें, बरें न्हाणयल्लें, हे जावन आसात तिचे हात. म्हाका ल्हान आसतना पेन्सील धरून पेन धरून बरोवंक शिकयल्ले, हे जावन आसात जे हात. हे हात दोनी म्हजे हात जोडून म्हाका मागणें शिकयल्ले हेच हात. देवाक अर्गां दिवंक शिकयल्ले हात. बरें काम करून हेरांक हांवें बरें भुरगें जावंक शिकयल्ले हेच हात जावन आसात म्हणालें तें भुरगें. आनी त्या टिचरीक भोव चड संतोश जालो. वय मोगाचे न्हू, आज हेंच हें उदाहरण आमच्या ह्या संदर्भाक आमी लक्ती केलें जाल्यार खंडी जावन लिनाबायेचे हेस जावन आसात हात आज सगळ्यांकी बरेपण केल्ले. हे जावन आसा तिचे हात तिच्या घरकारा संगी जॉन डिक्रुजा संगी तिणें लागीं 50 वर्सां ते कुटुंबाचें जिवीत सारले, रांदप केल्लें, सगळ्यांकी जेवण दिल्लें तेच हात. हेच हात जावन आसात तिच्या भुरग्यांक, मेल्विनाक, देवादीन ऑल्विनाक, तशेंच लेस्लीक, तांकां ल्हान व्हड करून, तांकां लावन, गलीज करतना नितळ करून, तांकां वागोवन, तांकां फुडार दाखयल्ले हेच जावन आसात तिचे हात. देखून हे हात आज निर्जीव जावं पुरो, पूण ह्या हातांनी तिणें हे कुटाम चलयलां, भुरग्यां बळांक ल्हान व्हड केलां. आनी आज तांचें कुटाम कितें जावन आसा तें जावन आसा ह्या हाता वरवीं. देखूनच आज आमी संतोश पावोवंक जाय, कित्याक देवान हेस हात स्विकार केल्यात. पूण कश्ट नांत म्हूण न्हय, आयची वाचपां आमकां सांगता संतोश पावा. संतोश पावा कित्याक कश्टा मदें तुमी देवाक होकळसितात, देखून संतोश पावा. पयल्या वाचपांत झेफानियाच्या ग्रंथांत तो लोक कश्ट आसलो, ते बाबिलोनाच्या बंदडेक येताना ते कश्ट आसले आनी तांकां देवान नितळ केल्ले त्या कश्टांत. आनी त्या उपरांत निमाणें ते नितळ जाल्या उपरांत देव झेफानिया मुखांतर तांकां सांगता, तुमी उल्हास पावा, कित्याक म्हळ्यार तुमचो सोडवणेचो काळ लागीं आयला. तुमकां देव परत्यान इस्रायल गांवाक, तुमकां बसयल्ल्या गांवाक तुमकां व्हरतलो आनी थंय तुमी समृद्धी पळयतल्यात. आज हिंस उतरां तसो जेजू आमच्या लिनाबायेक सांगता, ह्या संवसारांत आसतना, तुज्या कुटुंबांत आसतना तुका एक कश्ट आयल्यात. ह्या कश्ट कित्याक आयल्यात? कित्याक ह्या कश्टा मदें तूं नितळ जाल्याय आनी आज तुजे कश्टाखेर जावन त्याच बसयल्ल्या गांवा सर्गाराजाक तूं वेताय. तर आयचें दुसरें वर्सा बी आमकां भोव सोबीत तें जावन आसा. सांपावलोन फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत देखून फिलिपिकारांक बरोवन तो सांगता की जेजूच्या एकवटांत तुमची मनां सदांच आसूंक जाय आनी अशें तुमी आसल्या वेळार संतोशान समाधानान तुमी आसतात. आनी आमची भयण जेजूच्या एकवटांत सदांच आशिल्ली. तुमी जाणांत हें जावन आसलें मागण्याचें कुटाम, भगवंत कुटाम, बऱ्या तरान भुरग्यांक तांणी वागयलां आनी असलें सोमी तांच्या संगता सदांच आसुल्लो. आनी आज त्याच सोबयाच्या सर्गाराजांत परतून ती गेल्या आनी थंय सदां काल रावोंक ती गेल्या म्हूण आमकां संतोश भोगता. आनी निमाणें हांवें सांगचें तर आईच्या शुभ वर्तमानान सा लुकाच्या वांजेलान त्या जुवां बाप्तिस्तान लोकांक शिकोवन दिली. आमी बागेवोन जायचे जाल्यार कितें करी जाय म्हणून सबार लोक आयले. जुवां बाप्तिस्तान तांकां बरी जिणी जिवंक सांगलें. पयल्या सुवातेर तुमचे कडेन कितेंय 2 शर्टां या पॅण्टां आसा जाल्यार, सर्तीक वस्तूर आसा जाल्यार, सर्तीक वोवरी आसा जाल्यार, वरवीं आसा जाल्यार ती तुमी हेरां लागीं वांटून घेया. स्वार्थी जायनाकात, हेरां लागीं वांटून घेया. सुकाकारांक ताणें सांगलें तुमी न्याय नितीन चला. तशेंच सोजेरांक, शिपायांकी ताणें सांगलें की हेरांचेर जुलूम कोली नाकात. फोटो तुमी
मारी नाकात. अशें केल्यार तुमी भगेवनपणाची जिणी जियेतल्यात म्हणून जुवां बाप्तिस्त तांकां सांगता. आनी हीच जिणी आमी सांगयत आमची बहीण खंडी जावन ती जियेल्या. ह्या संवसारांत आसतना सबारांच्या गरजांक ती पावल्या. हात उखोल त्याच हातांनी तिणें दान धर्म केलां. हेरांच्या गरजां कश्ट संकश्टांनी ती पावल्या. मरणाच्या घरा जावन दी पिडेसाच्या घरा जावन दी तिणें भेट दिल्या. आपल्या भुरग्यांक बऱ्या तरान तांच्या कश्टा कालार पिडेंत चिडेंत आसतना ती न्हीद कळन जाल्यारय तिणें तांची सेवा साकरी केल्या. तर मोगाच्यानो आज आमी संतोश पावोंक जाय, दूख पावचें न्हय. कित्याक आमची बहीण त्याच हातांनी तिणें सक्कड सांबाळून व्हेल्लें. त्याच हातांनी भगेवंतपणाची जिणी ती जियेल्ली. हेरांकी तांच्या भुरग्यांकी घरकारांकी सक्कडांकी भगवंतपणाच्या जिणयेंत तिणें चलोवंक प्रेरण दिल्लें. आज तीच त्या भगवंताच्या गांवांत सर्गराजांत ती आसतली म्हणलो बरोवसो आमचो जावन आसा. तरी कितेंय तरी मनीस जाल्ल्या वरवीं कितेंय पाप करताचो जाल्यार सुमी आपल्या पवित्र रक्तान धुवन काडन तिका तो ससनाचो गांव, तो बसायल्लो गांव जुदेवांक दिल्लो तेचो सोमी तिकाय फावो करून दी आनी सदां काल त्या जेजूच्या निवासांत ती जियोन दी म्हणून आमी मागया. आमेन. सुमेस्त आमी उबी रावया. आमची मागणी आनी प्रार्थना आतां आमी जेजूच्या पांयांतळा भक्तीन आनी विश्वासान आमी दवरया. तुमचे जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा तुज्या पुता जेजू मारिफात आमकां तुजी भुरगीं जावचें भाग फावो केलाय. तुज्या सस्तीक येवजनाची जाणवाय वांटच्याक तुवेंच नेमेरलेले पवित्र सभेक आनी सर्व मुखेल्यांक तुज्या गोपांत सांबाळ म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. तुजेर विस्वास दवरून पवित्र स्नानांत तुजे संगी एकवटल्या आमच्या देवादीन बहीण लिना डुक्रूस तिची खाकलूत दाखय, तिचेर खाकलूत दाखय. तुवें केल्ल्या बसवणेचो उडास काडून तिची पदकां बोगसून तुज्या घरी घे म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या आमच्या भयणीच्या मरणा वरवीं दुखेस जाल्ल्या कुटुंबाचेर तुजी काकुळतीची दीस घाल. तांच्या जिवितांत खाली पडिल्लो जागो तुज्या विशेष मोगा मारिफात भरती कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सरल्या समेत बावडत्यांक तशेंच तुज्या काकुळतीची अती गज आसल्यांक तांच्या पदकाची माफी दिवन तुज्या वैभवाच्या वरांत तांकां स्वागत कर आनी सर्गीचें दार उगड म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमकां सर्वांक जिविताचें देणें दिवन तुज्या अमर जिवितांत आमकां भागीदार केलाय. ह्या जिविताचें मोल समजून सदां न्हीद तुजे तें उपकारी मनान जियोवंक आमकां करपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमची खासगी गरजो आनी इरादे देव बापाक आमी भेटोवया. सर्गीच्या बापा वर्त्या भावार्थान आनी बरोवशान ही सर मागणी तुका अर्पिता हांव क्रिस्त आमच्या सुमया मारिफात. आमेन. तुगे बापा उडो vogovaso Dakaros kalsintro Fonamcia wawraso Servas amche az betayta Untya vaina sangi Dayin स्वीकार कर म्हूण मागता बापा तुजी भुरगीं ओपून
जशे फुलांती परमाणू सुवात दितात भोवती तशी संसारी जिणी आमची तुका ती मानवोनी ओपून तुगे बापा उडो भोगवासो दाकारोस्कार सिंतो फोडामच्या वावरासो म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेकळ्या पवित्र विचाराक सर्वेस्पर मानून घेव मोगाळ बापा सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बली आमी तुका समर्पितांव तुज्या अगणित पदवेन सोडूनीच्या वाटेन आमकां चलय तुज्या जिवितांत आमकां अदीक वांटो दी हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराचे उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वतैन जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजन पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें हे वरवीं धीर धरून आमी आतां आशेता तें बसयलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें देखून देवदूतां आनी सर्गीच्या सदळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र पवित्र दरबारांचो सर्वेस्पर सर्गावी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओन सर्गी तुका सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय ओन सर्गी तुका जय ओन सर्गी तुका जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशेन कसमरण सुसून वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवी आनी सासणी कराराचें हें रगत पदकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वरावतले हें म्हज्या उडासा करान
Bawartoso good purgatoria. Soumia Gesù, तुझे मरण आम्ही समर्पता, तुझे पुनर्जीवन पर आम्ही प्रगटा, तुझ्या Soumia Gesù, आम्ही अद्वैता. बापा जेजूच्या मरणासो पुनर्जीवनपणासो भक्तीपणी उडास करता आणि वो जिवीत सोंडो आणि सोडूनची काल सुखा समर्पित तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आणि जेजूची कुडरका सेवतेले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सुरेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. सुरेस्परा तुजे साकरणी लिना डिक्रुसाची काकळूत कर, तिका ह्या संवसारांतली आयच्या दिसा तुवें आपोवन व्हेली. जशी पवित्र स्नानावरीन जेजू बराबर ती मेली तशीच ताचे बराबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव मनीची काकलूत कर. तांकां आनी दिश्टे गतीन मेलेल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखार मोल पडलेवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मोडये देवाचे माय सांगाती भाग्यवन जुजे तिचो पोती भाग्यवन दंदुता आनी स्वर्गान तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुरेंद्राची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें मागणें भक्तीपणान आमी आतां मागया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळमेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां रिबार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दयेकून जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर आकारांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मता मळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचे न्ही सुमिया पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्दाचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय रजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयेची शांती सदांकाल तुमचे सोय आसो. एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळत कर. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढतेले
जावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त जीव आनी जिवंतपण ह्या शिळयेच्या सुमयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर सुभागी ಪ್ರಿಯರೇ, ಇದು ಪವಿತ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಖಾಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಈ ಪವಿತ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಬೇರೆಯವರು ಇದ್ದರೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ.
प्रार्थुया. कणवळ्या बापा, या तुझ्या दैवी जेवणाच्या बळान पातकांतली आमी सुटो आनी जेजूच्या जल्माच्या परबेक आमी उर्बेन तयार जावं. तशेंच आमच्या भयणी लिनाबायेक सस्ताचो विशव फावो कर म्हूण आमी मागतांव. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. सर्पोद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. मोगाचेनो आमच्या फिरगजीच्या सर पाद्राबाच्या तर्फेन आनी सगळ्या फिरगजी तर्फेन हांव लिनाबायेच्या कुटुंबाक बुजावण पटयतां. प्रत्येक जावन तिचो घरकार जॉन डिक्रूज कंडी जावन लिनाबाई तुजेर मागोवन दराळ आशिर्वादां वतली. तशेंच तिची भुरगीं मेल्विन आनी लेस्ली हांगा आसात. हांगा तुमकांय आमी बुजवण पटयतां. तशेंच देवादीन ऑल्विनाच्या आत्म्याकी आमी सस्नोचो विशय मागतां. तिच्या सगळ्या कुटुंबांक, सुनांक, नात्रांक सगळ्यांकी आमची बुजावण. आतां आमी सर्वांनी बसचें आनी श्रद्धांजलीची उतरां आयकुनची. कष्ट तल्यानो येया, वजन वयतल्यानो येया. दितलो विशय हांव तुमकां सोम्याच्या ह्या उतराचेर बरवसून ह्या संवसारी जिवितान आदेवस मागून कालच्या सकाळीं 5:15 वरार सर्गींच्या पैणाक पैसन गेल्या आमची भयण लिनाबाई. जनन आनी मरण मनशा जिविताच्यो दोन कुशी. मनीस ह्या संवसारी जल्मतना मरणाची सावळी पाटलाव करूनच येता. निमाणे एका दिसा ती सावळी मनशाक ह्या संवसारी जिवितांत मेकळें करता. आज आमच्या मुखार आसा आमच्या मोगा लिनाबायेची निर्जीव कूड. एक सादी जावन 69 वर्सांचें जिवीत सर्वांकी मोगाची जावन ती जियेली. आमची भयण लिनाबाय जुलायच्या 10 तारखेक 1955 इसवेन कुलशेखरच्या देवादीन लिओ आनी मॅग्दलेन डी सिल्वा हांच्या 8 जाणां भुरग्यां पैकी 7वी जावन जल्मली. ऑगस्ट म्हयन्याच्या 1975 इसवेन कुलशेखरच्या जॉन डिक्रूज लागीं तिचें लग्न जालें. हांचे काजरी फळ जावन हांकां मेल्विन, देवादीन ऑल्विन आनी लेस्ली म्हणून तेगा चेरक्या भुरग्यांचें देणें तांकां फावो केलें. ऑल्विन येदोळस देवादीन जाला, ताच्या आत्म्याक आमी ससनाचो विशय मागया. तेगांकी फावो तें शिकप दिवन फुडार तांचो रोपीत केलो तिणें. कुटुंबाच्या बऱ्यापणा खातीर 14 वर्सां तिणें परगांवांत वावर केलो. ती एक सादी आनी माईपासी उलोवण्याची, पतीक आदर्श पतीन जावन भुरग्यांक देखीवंत आवय जावन तिणें कुटुंब बांदून हाडलें. 1980 इसवेंत आमच्या बाजजोडीन वस्ती करूंक आयिल्लें हें कुटुंब तांच्या आदर्श जिणे वरवीं सगळ्यांकी मोगाची जाली. सदां मिसाक वेचें, शेजाऱ्यांच्या सुखा दुखांत वांटो घेवचो, तिचे कडेन आशिल्लें सगळ्यां सगळीं वांटून घेवचें ती तिची संवय जावन आशिल्ली. साद्या जिणेची बळ्या काळजाची जावन जियेल्ली आमची मोगाळ भयण लिनाबायेची फाटल्या 2 वर्सांतावन भलायकी बिगडली. तरी परच्या मंगळारा तिची भलायकी चड बरी ना जाली. बरी जाय म्हण तिका आस्पत्रेंत दाखल केलें. तरी देवाचें योजन वेगळेंच आशिल्लें. जिवान ती घरा फाटी येवंक ना. आपल्या पतीक
जॉनियमाक तुका पुतांक मेल्विनाक आनी लेस्लीक तुगे सुनांक अमिता आनी विल्मा तुका नात्रांक मेलिना आनी वेलनाक ती सांडून गेली. जॉनियम तूं एकसुरो म्हूण सांगून कितें इंकत करिनाका. तुजीं भुरगीं तुजी बरी करून जतन घेतली आनी खंडीत जावन आमी वाड्या घरां तुज्या सांगाता आसतली. हांव लिनाबायेची लेस्लीन आनी विल्मान बरी करून जतन घेतली आनी अकरेच्या घडये अमिता तुकाय तिची जतन घेवंक देवान फावो केलें. मोगाळ कुटुंबादारांनो, तिची जिणी आदर्श आनी प्रामाणीकपण आनी तिणें दिल्लो मोग ह्या कुटुंबाक एक मेलफंक्त जावन दी म्हणून हांव मागतां. खंडीत जावन आपल्या कुटुंबा खातीर देवा कडेन ती मागून धडटली म्हणली आमची पातयेणी. तिची निर्जीव कूड आमचे मुखार आसा. आमी सर्वां तिका आदेवस म्हणया. आदेवस भयणी तुका आदेवस सांगता आमी म्हणया. सस्न सोविशेव दिदिका येसम्या आनी निरंतर प्रकाशाचे पकोवंदी समाधानांत सत्मो घेवन दी. आमेन. उपकार वांटोवणेची 2 उतरां. लिनाबायेची भलायकी बरी नासल्या वेळार फाटल्या 2 वर्सां तिका बरो सांगात दिल्ल्या ग्रेसी फेर्नांडीस तिचो हांव कुटुंबाच्या तर्फेन उपकार बावडटां. तशेंच ह्या कुटुंबाक सदांच म्हणल्यार बरी सांगात दिवचो सिरील डिसोजा तुमचोय कुटुंबा तर्फेन हांव उपकार बावडटां. हांगा तावन आतां मोहन बेंजार जाल्या उपरांत सिमेस्त्री घेता आसतना कोणाक वसोंक जाय वेहिकलाची विलावरी केल्या. वेहिकल सकल आसा. तुमी सकल्यांनी सकल वेचे आनी त्या वाहनाचेर वेचे. आतां हांगासर सेक्युलर कार्मेलीस सांदे तिका रीत दवरून मान करतली. लिनाबायाच्या आत्म्याक शांती मागून हप्त्याचे मीस येवच्या मंगळारा 11:30 वरार ह्या इगर्जेंत आसतलें. तुमकां सर्वांक आपोवणें आसा. सुमीस तुबी रावया. मेल्ल्या कुडयेक मातयेक लावनसो कायदो भवार्थाच्या साली प्रमाणे पाळतना दनिया देवाक विश्वासून प्रार्थुया. ह्या आमच्या भयणीची लिनाबायेची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पोर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जिवंतपणान अविनाशी करूं आनी तिचो आत्मो भगवंताच्या जम्यांत मेळोवं. अशें मोरनाच्या झाडांतलो आनी फातकाच्या फासांतलो सुटोवन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गोवळ्याच्या खांद्यार सासनीकरायाच्या परिवारान निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंतोचो सांगात तिका फावो जावं. देवाच्या भाग्यवंतानो तिच्या आदाराक येया. सर्वेस्पोराच्या दूतानो तिका मेळोवंक येयात. आत्म्याक तिच्या स्वागत दिवून परमेश्वरा अधीन तो करा. तुका आपयलोलो जेजू तुका स्वागत करू. अब्राहमाच्या गोपांत देवदूत तुका व्हरून पावो. सस्नाचो विशेव सर्वेस्पोरांक तिका लाभय आनी निर
दयाळ बापा आमच्या बहिणी लिना सोत्मो आमी तुजे अधीन करता क्रिस्त थंय मेल्ल्या सगळ्या बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्त संगता पुनः जिवंती जातली म्हणून तीर बरवशान फाती येता ह्या विनाशी जिवितान तुज्या साकर्णीक सबार देण्यानी तुवें भरली अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्त थंय भक्तांच्या एकवटाची खूण आमकां दिली देखून आमी तुका दिन वाचता सर्वेस्पर आमचे प्रार्थना तूं काकुतीन मांडून घे तुज्या साकर्णी सर्गींची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसाव ती बोवाडाच्या उतरांनी एकामेका बुजवण दिशी कर अशें क्रिस्त सवें पावोवन क्रिस्त संगता आनी आमच्या भयणी बराबर आमी सगळीं सदांकाल जियों क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिफात आमेन. देव तुका वैकुंठांत घेवन व्हरूं तुज्या पण ऐकी दीस घालूं जाय जाल्यार दोनी कुसल्यानी येवन मोदें वसा मोदल्यानी नाकात दोन कुसल्यानी येयात आनी येणे वसा येणे वसा स्वागत करूं आनी सर्गींच्या जेरुसलेम शेरा वरून पावो पवित्रंबाचे सुवाते हांव येता देवाच्या घरांत हांव येता पवित्रंबाचे सुवाते हांव येता देवाच्या घरांत हांव येता जशें नितळ उदकासरी एक मेरो अत्रेता तशें आत्मो मोसो तुका लालेता ये देवा पवित्रंबाचे सुवाते हांव येता देवाच्या घरांत हांव येता पवित्रंबाचे सुवाते हांव येता देवाच्या घरांत हांव येता लागी गाया मुझे तुका तुझे सरशी देवा तुझे सरशी देवा तुझे सरशी
असे जरी कुडी निके पळोवंक ते उपकारतात तरी पुनर्जीवन बरोसो भरोसो वाडयतात. या आमचे प्रार्थना मानून घे. या पोंडांत तुझे साकरणीक शांत विश्व मेळो. तुळस आमचे पुनर्जीवन पावन जिवीत देखून तिका पुनर्जीवन करतस तुझ्या मुखामळाच्या उजवडान ससनाक प्रकाश बघोवंक तिका फावय. तू जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमचे भयणीक या जिवितांतले आपणा सरसीन देवान आपयली देखून मातयेची केल्ली तिची कूड आमी मातयेक लायता. पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी विनाशी करतलो. देखून आमचे भयणीक सोम्याचे आधीन करुया. सोमी आपले शांतीन तिका वेंगो आनी निमाण्या दिसा तिची कूड पुनर्जीवन करूं. आमच्या भयणी पासत आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक आमी प्रार्थुया. ताणें म्हणलें हांव पुनर्जीवन पळोवन जिवीत म्हाका सदमंत तो मोरा जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे तें जियेता आनी म्हाका सदमंता ससनाक मोरसो ना. लाजाराच्या पोंडार तो रडलोय सोम्या आमची दुकां पुसून काड. तुवें मेल्ल्यान जिवान केली आमचे भयणीक ससनीक जिवीत दी. आपले पाप रडलेल्या स्वराक तुवें सर्ग बसयलोय आमचे भयणीक तुज्या राज्यान घे. आमच्या भयणीक पवित्रान नितळ केलोय आनी पवित्र तेलान तिचेर मोर मारली. तुज्या भगवंताच्या जम्यान तिका एकठांय. आमचे भयणीक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसली. तिका तुज्या सर्गींच्या जेवणा बसय. आमच्या भयणीच्या मरणावऱ्यान दुखेत जाल्या भवार्थाचे बुजवणेन आनी सस्ती जिविताच्या भरोशान आमकां धैर्य दी. वेदून शिकिल्ले मागणे आतां आमी भक्तीपणा म्हणुया. आमच्या सुरेश्वरा आमी तुजे लागीं प्रार्थना मेल्ल्या साकणेची काकूळट कर. आपल्या करण्याची शिक्षा तिका दिवं नाका कित्याक तुजी खुशी पळोवंक तिका मोन असलें. खऱ्या भावार्थान हांगा तिका भावार्थांत एकवटायली तेचपरी तुजे काकुतीन सर्गी देवदूतांच्या वरान तिका स्वागत मेळो. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. देवा तूं भक्तीवरीत मागण्याक खाण दिताय. आज भक्ती निकेपिल्ल्या ह्या तुज्या साकरणी लिना डिक्रुजाक विसरल्या सांगता सर्गींच्या सुखांत वांटलो भंय क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सस्न Kai
ईश्वराच्या दूतानो ताका मिळूंक येयात अज्ञाताच्या स्वागत दिवून परमेश्वरा अधीन तो करा Ismuso samtana Dev maka apăitana Rau Jesu tu mujhe sangi Aik maka rak maka son ki dins khali naka हात धरून भोर माका तुझे घरी हात मोसो घर तुध धैरान तू माका भर अस्कथा पातकी हा खै वचू Dulce-mia, muso aso, soltega, sang-so-mia, konak dharu. When my way groweth drear, precious Lord, linger near. When my light is almost gone, hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me on. Precious Lord, take my hand, lead me on. Let me stand. I am tired, I'm weak, I'm worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord.